بسم الله الرحمن الرحيم. إسماعيل وزوينيا عربا ما قلت إسماعيل المكه مظنبو أدناف إيجاخا جرهم دا. إسماعيل جي وكباب خو پیغمبر بو هرج بچيكاتيا خو مروفك دهمن پاقجو راستگو پیروز بو. جرهميا گلک حجت کر لو دم بويا ظلام كيچكا خو دايه. إسماعيل دم خو ابنچيره و شوانيه و ادبورند و بسگوانی دتیر هاوتن دا یه نافدار بو. هر وصا پیغمبر بو عربیت وان دور رخا المكه یان الحجازه. اوی جنکه که پتر اینا بون. ولدیف گوتنا تورات 12 کر خود دابونا اسماعیلی. ایکش کرتوی یان کروی مزن اد گوتن نابت و کروی دیتر اد بیجن قیدار. وكيتتا قوتن اف قدارة بابير قريشيانا يعني اجاخا قريش همي ادجهنا وي اتنا سبا خدا وتنافبر قداري و پیغمبر مدى الصلاة السربن پتر جسيه بابانا پشت اسماعيل جنكا خويا ايكي فقو هستي دايكاوي هاجر مر و هاجي قوتن يا بيجين هاجر بي هويا خو ساراي مربو پشت مرنا هاجره إبراهيم جارك هات مكه إسماعيل المال نبو جنكاوي المال بو إبراهيم بسيار جيكر كان إسماعيل و أجفت اتظانين كو إبراهيم هنجي عربي اتظاني و بعربي تقل بيكا خو آخفت اف جنكا كا نافچاف گريو نعيم ترشو دفزوها بو كان إسماعيل قوت يچوي بمال رزقك تجريت بي بجيت كرمك خيرا تكي تشدفت بعلامتا تويش سفركت اي افتشتخرنا قوتني ابراهيمي قوت حاله هوا تشيا قوت خرابترين حاله ما تشنينا امد برسينا تشت خود دايت مال دانينا وبغازندارا چو ابراهيمي قوت باشا اگر اسماعيل زفري صلاة لبكا وبيجي درازين كا خوب گوهاريت جنكا كا بدماغ بو قوت باشا نا قوت تكي بجمي كي صلاة التاكرين هزرت خون نكرن باشا درازين چيا و بوچي بگوهاريت هر وكي ويدويا بالاوي پیرامري اجخو وكت چرنگه هبيت اسماعيل زفري مال قوت جنكا خو چه هيا چنينه قوت حالو مثلا منو پیرامري كي اويا اسماعيل قوت او باب منه و درازين توي هر مالا باب خو من تو برداي گودار تجا باش حضرت خو ادوي سرهاتي دا بكن ابراهيمي كابانيا مالا خو كابانيا ماله حساب کر وکی درازین که بخانی جن مال آواد کت و جن مال خراب کت خدان دعواتت وی نقطه گرن که جبیر نکن جنک لبنا اساسی مالیه و بتنه اوت شید سر ظلام خود نف خلکی در راکت یانجی ریوی صار کت جنکه که هنده دفزوها و نشکری ابکر پیغمبره که وکی اسماعیل نایتن اسماعیل کر ابراهیمیه و ابراهیم او بو یه چو جرابتن خار ندخار اگر چه میوان نبان دا در کویتا اجدر و بلکی ایکی ببینتن دا بتا مالا خو بخارنه نکه مالا کروی جنکه کب ویرنگی تیدا بیتن درگه البرخلکی بگرد او چه نابتن ای اسماعیل درگه مالا خو بگوهره اگر تبویتن مالا تای آوا بیت بله باب اسماعیلی گوه داره ادزانیتن بابوی اجوی پتر خیراوی دویتن و دزانیت اسماعیلی او جنبرده و اکادی اینا بری هر تشتکی اسماعیلی بر خدا ویلایی یه بابوی اشارت دایه جنکه که دنیا دیتی یا دلفره و مرد و جاره بخو اینا عین وکی جاره دی روژه که ابراهیم ایتا مالا کره خو بیکاویل مال بو کان اسماعیل یه چوی بومل رزقه کی دیاریت اپ نرم و حلیمی اپ ریه که گش کرم که تخیر بید چه شلته هیا و حتی دیمه هیه ابراهيم قلت مدفيا بسيارة حالها بكم جنكي قلت الحمد لله حال ما جالك خوشة نعمتت خد السرما اتزيدنا بكرمك ابراهيم قلت ازديشم بلغوا اسماعيل هات صلاة عليه بك وبيج بلا درازينك خاني خو مكن بكت جارك دي ابراهيم ايتا نكر خل مكه بري مرنخو بچند سالكا ادوهاتنه دا او هر دو كعبه آوات كن بل بري ام بين سروي بحثي دل مالا ساراي زفرين الشام دا بزانين كانيا ابچه سرو برا سارا وبونا اسحاقي
الديف روايات انا فاقوهستن دم خود اسماعيل دايا ابراهيمي جي ابراهيمي 86 سال بون وكما بارينك اشاره دايه وبونا اسماعيلي بشتي فاقريانا ابراهيمي بوش مصري بنزيكي 20 ساله يعني دم ابراهيمش مصري الزفري جيوي الدوريت 66 سال بو بني كما قوتبو روايته كدايهاتي كو بشتي ابراهيمش مصري الزفري شامي برازاي لوط هاتا فريكرن اش دفر قدسي بو دفر سدومي دابو خلقي ويري ببتا پیغمبر الديوان قوتنا امتشين بيجين دملوتش نك مامي خوشوي عمري ماميوي الدورت 66 ساليه بو نكما نلبر بحثي چون لوطي بو نفوي ملتي بكين وسرهات يويد جلوان وگرين اگر خود حزبكت پشتي امش جيروكا ابراهيمي خلاص بين دي جيروكا لوطي وگرين بل مدفد بيجين پشتي نزيكي 35 سالا لوط اتنف وي ملتي دماي يعني دمجي ابراهيمي جاشتي دورت 100 ساليه خود وصا حسكر ملت لوطي بتا هلاكي سي ملايكت السرنج سي جحيلت خشكوك هنارت ادهندك قوتنا دايهاتي كو او هرسي جبريل وميكائيل واسرافيل بون بري بين باجير السدومي اتركا خراهاتنا دفرا قدسي والمالا ابراهيمي بونا ميفان ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إبراهيم روجك هندي تسجحيل هاتنا بردر مالوي وي ننياصين بلي ادجل هندجي إبراهيمي درجه مالا خوب وان فكر وبدلك فره او ذحواندن چونك يازانا يكو إبراهيم مروفك مرد بو وجلك وي كيف ميوانات هات السري وانجي خو ندان ياسين بو إبراهيمي پشتی رینشتین بی إبراهيم پسیارش وان بکت هوازات خاریه یا نه آن هنده چخون چناخون خو ودزی و چو گلککاش همیا قلوتر و تر گوشتر العردی دو وکشت اجوه چنده مردینی إبراهيمي بزانن گلککاش همیا قلوتر بوسه مروفا وکشت و قلاند پشتی خارن آماده کری اینا دانا برسنگ میوانا و او پیرجنا خو سارا الهنداوی سروان ات راوستیای بون ات خزمتاوان دا إبراهيمي بر خدای کس اجهر سکا دست خود درش ناکت خارنه ات دل دا ترسیا و دیرنین نیشان ترسیل سر دمیویجی دیار بو و هر سه ملائکت افچنده تی اینا در لو او راوستیای بون ات خزمتاوان دا إبراهيمي بر خدای کس اجهر سکا دست خود درش ناکت خارنه ات دل دا ترسیا و دیرنین نیشان ترسیل سر دمیویجی دیار بو و هر سه ملائکت افچنده تی اینا در لو اوان گوته نترسا لا تخف کسک دم بیت مالا مروفی و زاد مروفی نخوتن هندت گهینتن کوی میوانی تشتکه دلی دا هی اوان هر سه مروفا دیچت گل إبراهيمي هبت إبراهيمي دگل خو گوت دیار وان انیتکا خرابه هی بله مسئله اپوی رنگی نبو یا إبراهيمي هزر کری او هر سه ملائکت بون و ملائکت خارن ناخون اوان گاوه ترسا إبراهيمي دیتی اکسر خدانا نیاسین ای إبراهيم نترسا ام قاصدت خدایتینا امیت هاتین مزگینی بدینتا مزگینی چه؟ دو مزگینیت مازن ایتی علاقت بدین خوده و هبو و دین مزگینی که تایبت بو إبراهيمي یا درست اوش مزگینی ایکی دست پی بکن مزگینی علاقت بدین خوده و گازیا پیغمبر اکی و ان گوتی امیت هاتین هنارتن دا ملت لوطی بین هلاکه سرای گلک بوی مزگینی خوش بو کنی بگومان صحبتا سرقیه ملت لوطی و دیر کفتن وان شرکا خوده ادگهشت مالا إبراهيمي و ندیر هندک جرا إبراهيمي و لوطی سرای کدو جید دا نخاسم دم إبراهيم تشومكه النجنكا خو هاجره و كروي إسماعيلي سارا اجبركو جنكا خودان باور بو گلک کیفاوه هات دمزانی خود ملت لوطی دبتا هلاکه گاوه هر سه ملائکت ساراب کیف دیتی مزگینی کدیدای گوتن مزگینی ملتا خود کرکی دتا تا ناوی ده اسحاق بد و ویجی کرک ده هبتن ناوی ده یعقوب بد اجوه مزگینی دو فایدت اینا ورگرتن فایده ای که
ونينا وكي توراة محرف ادبجيت كو او كره فرمان بكشتناوي ان بفكشتناوي هاتيا دان الابراهيمي اسحاق بو ونينا چونكي هيج بري اسحاق ببت ملائكت يد بجنه ديتا كرك بت ويجي دي كرك بت باشا چوا پشتی هنگی ابده سالکا خود دبجیت رابع کره خو سرجه بکه افده تناقض بیتن اربوچی ابراهیمی هنگی ند گوت یا ربی پانی تسوز دابو کو کره من اسحاق بمینتن حتی ویجی یعقوب بد افش لا اكيدا اجلا اكيديفا تورات بخود بجيتن او كره ابراهيم دا سرجه كتن ايكاني وي بو و رجا كابتن جي اسحاق ايكاني باب خونه بو چونكي 14 ساله وكي تورات بجيت اسماعيل بري اسحاقي ببو و ابراهيم بري وان هر دوكا مربو يعني چدما اسحاق ايكاني باب خونه بو فايده دوي وكي زمان افضل ابن كثير بجيت اجفي قوتنا وان ملائكتا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اجفي قوتنت اتا زانين كو يعقوب جي كري اسحاقي اتساخيا بيرو با بيرت خدا دي بتن چونكي خدا مزگيني داتوان كو كركي بداتوان وي كرك جي وي كرجي كرك ببتن اگر نفي وان يعقوب اد جيانا وان دان نببا چو معنى بو في تخصيص ندبو چونكي اسحاقش بلي يعقوبي هشتا عيال هبون دميف مزگيني بو ابراهيمي و جنكاوي هاتي ادان هر دو حيبت ايمان بله چونكي جنك زيترش ظلامي مشاعر و عواطفت خود ديارتيتن سرايا طبك الري خدا وكي عادت جنكا قواتشتاكي غريب قهلت بن و بغريبي و قوتي وي بوذي قوتني چوا من كرك ببت و ازيا بير بويم و من عيال نابتن و هذا الظلام من جي بويا بيرامير اتبجن عمري وي هنجي نوت صال بو و عمري ابراهيمي 100 صال بو وان ملائكتا او پشت راست كر و ظلام ويجي الراستيا كم مزن هشيار كر عجب گرتی نبن رحمه خود گلک مزنه و چل بروی آسنا بتن هر تشتی ویا دی بجیت ببه ادگاوه دا دی بتن پشتی هنگی خودت وید برکت پاوت بنماله خو اج رحمه خود بهیوی نکن پشتی وی چنده ابراهیم و هر سه ملائکت اد کفن دانستاندنه اد در حق لوطی دا و وی مناقشوان دهلین حتی دم امت این سر بحث چیروکا لوطی جلي برا خودي سوزا خوب جهينا سارا او بچيك ندبون او عمري جهشتيا نوت صاليه خودي بكير اينا كو بچيكك ببت او بچيك اسحاق بو او اسحاق پشتينگي وكي باب خو براي خو بو پیغمبرینی هاتیه هل بجارتن اسحاق پیغمبر لنک باب خو خوشتوی خود ابراهیمی و لنک دیکا خویا خودان باور سارای هاتا بخودان کرن اپرنگه که تازه و جوان هاتا بخودان کرن السربیر و باورت راست و درست هاتا مازن کرن و دم جیه وی بویا 40 سال وکی توراتت بجتن اوی جن اینا و خود کرمت گل کر کرک دای ناوی کرا یعقوب او جی بو پیغمبر و یعقوب او یب بجن اسرائیل و او بو یب آواکرنا مزگفت اقصای القدس رابوی وکی پاشی ده بحثی جیکین یعقوبی پشت اینگی 12 کرد بن و ایک جوان یوسف پیغمبره ات حدیثه که دایهاتی پسیارش پیغمبری صلی الله علیه وسلم هاتا کرن کیج مروفش هم یب قدر تره پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم چار بابن هر چار پیغمبر بون نکده این سر بحث مرنا هاجر و سارای گلی برا بری نکم اشارت دابو که هاجر بری سارای مربو دمی اسماعیل مزن بو یو پشتی جنکش عربا بخو اینای و بویا خودان مال و حال دیکوی هاجر المکه چو بردلووانی خوده و هر المکه هاتا وشارتن هاویاوی سارا پشتی و مابوساخ النوت صالي خود اسحاق دابوه پشتی بونا اسحاقی لديف قوتنا تورات 37 سالا ما بوساخ يعني دم سارا مري جيه 127 سال بون سارا الشام مربو وظلامي و ابراهيمي او الويجه وشارت يه پشتی هنگي او بخوجي لهاتيه وشارتن الدفر نكد بجن الخليل الفلسطيني اجبري سارا و هاجر ادبجن ابراهيمي دجن دجي الشام اينابون ششكر اج ايكي هبون و پنج جيادي اگر اف گوتنا یا درست بید معنى ابراهيمي دي 13 كر هبن ابراهيم و اسماعيل و آواکرنا كعبه پشت ابراهيم ابن افصال و چوي خود فرمان لیکر بچیتا مکه لنکر خو اسماعيلي دا او هر دو پیج و مالا خود آواکن یا کو دبو خلکی بتا روگه و جه حج و عبادتي
ابراهیم فرمان خود درکت و هاتا نکر خو اسماعیل المکه و جی خواست هاریوی بکتند آوا کرنا و ماله دا. اسماعیل گهداری باب خو کر و هر دو دست با آوا کرنا کعبه کر. الویر پسیاره کت ایتا کرن. اری بری ابراهیم و اسماعیل کعبه آوا کن آواهی کل ویجهی هبو یا نه؟ هندک ادبیجن هندک ادبیجن نه. الحديث كبخاري ومسلم دايهاتي كو أفي باجري كو مكها حرمت خلنك خدها أذا رجع عرض عثمان هاتينا تشكرن يعني مكه جهة كي بيروز بو هشتا بري كعبة لبيت آواكرن أبدستت إبراهيمي جي بل تشد دليل الدرست ما تدست دانينن كو بري إبراهيمي الفيجه مزجفتك آواكري هبو ما تشد دليل نينن ولجاي قوتنا يا بيجين خدايا مظنت آياتك يدا أمرت يتن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إسماعيلي برد كيشانا بردست بابخو وي آفات كر قاوا آواهي بلند بوي إسماعيلي برك مزن إنا دانا بابويت شو سروي بري حتى بجهيتا ديواري و آفاكت بشتي آواهي بديما آواكري هبو ما تشو دليل نينن ولجاي قوتنا يا بيجين خدايا مزنت آياتك يدا أمرت يتن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إسماعيلي برد كيشانا بردست بابخو وي آفات كر قاوا آواهي بلند بوي إسماعيلي برك مزن إنا دانا بابويت شو سروي بري حتى بجهيتا ديواري و آفاكت بشتي آواهي بديماهي إناي اوان هر دوكا او بر إبراهيم تشو سر دانا ابرخ ديواري او برا يكو افرود بجن مقام إبراهيم بريرش ينكا ادتانشتا كعبرا ادهندك رواتا دايهاتي كود جل آدميش بحشت هات بخاره وهنجي يسبيبو بله اجبر گنهت خلقي يرش بوي جبريل او بر اينا نك إبراهيمي وقوت في بريجي بكا اد آواهرا پشت إبراهيمي وإسماعيل مالا خده المكه آوا كري او مال بو كعبه بو إبراهيمي وعيالوي وخلق الجزيرة عربي جي هميه جوان يتكو باوري اب إسماعيلي إناي چونك يازانا اكو إسماعيل پیغمبر خده بو بووي خلق الوي دفره و بارابترش عربي توي جهي باوري بإسماعيل إنا بو لو وانا بچاوه پیروزی بر خوددان کعبه و اف پیروزیه پشتی هنگی جی هرما بو خو الوی دم عربش دین اسماعیلی درست درکتین جی و بوین کافر و صنم پارس و دگلو انحراف مزن او تنافوان دا پیدا بوی جی بله هندک شعائرت سردم اسماعیلی اتنافوان دا ما بون ابراهیم زفری شامه و دم اول شامه گاوا نوشت کرن وی بر خود دا کعبه إبراهيمي بر خود دا كعب المكه إسرائيلي اف چند باشد زاني لو دم قبله هاتيا ورگران السردم پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم پشتي مشخد بوي دم قبله هاتيا گوارتنش قدسي بو مكه وان حسيدي بمسلمان بر چونكي وانت زاني قبله إبراهيمي كعبه بو اوانت قوت ام يلدي فرقا إبراهيمي تشين مسلمان قوتي بادورن قبله إبراهيمي مكه بو قدس هنگي نبو هين بوچي اتن نويجه دا بر خونادنه وان چو گوتن دستا دا نبو لو خوب دنگ کرن مرنا إبراهيمي پشت إبراهيم اش آوا کرنا كعبه خلاص بوي خاطر خوش كره خو إسماعيل خواست و زفري شامه و الوير ما حتى جيوي بديماهي هاتي و امر خوده بسردا هاتي اد هندك روايات دا هاتي كو إبراهيم بريش دنياي و غربكت نساخي بسردا هات بو و دم جيوي گهشتيا 200 ساليه يان جلدي في رواياتك 175 ساليه خود امانت خوجستاند والشامه وغير كر هر دو كريتوي اسماعيلي واسحاقي بشك داريد وشرتنا ويدا كر الباجر حبرون النزيكي باجر قدسي وهجي قوتنا بيجين جهه قبر ابراهيم انك الخليل ي معلومه منطقه معلومه هر چند جهه بدرستي نايت تحديد كرنجي بل دفربخو يا معلومه مرنا إسماعيل وإسحاقي إسماعيل وإسحاق هردو كرت نافدارت إبراهيمنا يأكي إسماعيل النيفا ولات عربا الباجر مكه جيابو وبشت مازن بوي جن شوي إجاخا عربا أول دفر مكه ادجيائنا بشتي إجوان فيري زمان عربي بوي وعيالي الدفر بلاف بو وروج بروج زيدبون والدفر بلاف بون وعيالي أون يكود بجن العرب المستعربة واد بجن مستعرب يعني اوت بوين عرب
چنکی بابوان اسماعیل عرب نبو. اسماعیل المکه ما حتی مری الجی 137 سالیه و المکه النگدیکاوی هاجره هاته و شرطن اوت نسبت اسماعیلی و بنسبت اسحاقی وکی ما اشارت دایه اسحاق 13-14 ساله اجبرای خو اسماعیلی بچیکتر بو. او الشامد جیا النگدیک و بابت خو حتی جن اینای او بویا خودان مالو عیال و یکش کرتوی یعقوب بو. اسحاق الشام ما بو حتی مری الجی 108 سالیه و النگدیک و بابت خو هاتا و شرطن نگدیک و بابتوی کو سارا و ابراهیم بون. پشتی وی کروی یعقوب جهه وی گرد و سر وقت یعقوبی مزگفت اقصای الباشر قدسه به امر خوده هاتا آوا کرن و پیتوی گوتنه بیجین ات هندک حدیث درست دای هاتی گوت نوبر آوا کرن و مزگفت حرام المکه و مزگفت اقصای القدسه 40 سال بون. معنا مرنا ابراهیمی ادوان 40 ساله دا بویا چونکی آشکرای کل دم آوا کرن و مزگفت اقصای ابراهیم یساخ نبو. عیال یعقوب الشام بلاف بو و سرهاتیاوی و عیالوی اگر خود حس کتت چیروکا یوسفی داده ادگل مبوریتن و هر اج سردموی و حتی زمان عیسی پیغمبری جی صلاف السربن پیغمبرینی رسالت و نبوت اتناف ذریت اوی دا بو. عیسی صلاف السربن پیغمبر دیماهی بوش دونده ها اسرائیل کره اسحاق کره ابراهیمی هاتیه هنرتن. پشتی وی پیغمبراتی تناف اسرائیلی دا نما و پشتی عیسی ابنیزی کی 600 ساله خود پیغمبر خوی دیماهی اجدونده ها اسماعیل کره ابراهیمی هل بجرد کو سرور خلکی محمد خوشتوی بو صلاف السربن. گلی برابری ام صحبت خل دور ابراهیم بدیماهی بینین یاد جه خدایا هندک آیت و حدیثه ادفضلوا بهای ابراهیمی دا صلاف السربن ویرین هروسا مدویتن هندک اجسالو خطی توی برچاف بکین ادگل آیات القرآن ادگلک آیات القرآن ده کرم سحکینه مدحت ابراهیمی اتهاتینه کرن اگر اموان آیات هم یا بخوینین آخفتنا ما ده گلک درش بیت لو ابتنه ام ده اشارت دینه هندک جوان آیاتا خدای مازن دیارت کتن کوی بنی خو ابراهیم بخو هل بجارت بو کو ببتا خوشتویه وی خلیل الله وی پیغمبرینی پشتی وی دونده هاوی دا یا حصر کری یعنی پشت ابراهیمی پیغمبرک نهاتیه کوش دونده هاوی نبتن و هذا قدرك مازن بوي. ادایت کدی دا خود امرت کتن کو ابراهیم ابتنه امتک بو. ابراهیم ابتنه امتک بو. امتک بو چونکی السر حقیه بو. و او السر حقیه بتن او جماعته و او امته بلا ایک ابتنه جبید. اد حدیث معراج دا یهاتی کو پیغمبر ما صلاف السربن باب خو ابراهیم العسمان حفت دید بو. اوی پشت خدا بو بیت المعمور او بو ملائکت عسمان حفته وكي بيت الحرام بو خلق عردي. اد حديثة قديدة يا هاتي الروجة حشر خلق همية الرئيسة وقتتين حشر كرن ويكمين كاس جلكد اينا بر ابراهيم پیغمبر صلاة السربن. انس اد بجيت روجة كي مروفة كي قوتا پیغمبري صلاة السربن يا خير البرية يعني اي چترين مروفة اينا پیغمبري صلاة السربن قوتي او ابراهيم يعني ابراهيم چترين مروفة وازد بجم يا اشكرايا البرمة همية كو ام الدم صلوات الدين سر پیغمبر خو صلاة السربن امد بجين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وصلوات بفيرنجي پیغمبري بخو صلاة السربن يعني شامداي وهذا هندد جهينة كو قدر قيمة إبراهيم پیغمبري زيدا يمزنا اد وصفة إبراهيمي دا پیغمبر صلاة السربن اد حديثا معراج دا ديارتيتن كو او يعني پیغمبر ما اجهمی عیال ابراهیمی پتریه پیوچوی. اد روایت بخاری دایهاتی پیغمبر صلی الله علیه و اد بیجیت حوالت خو اگر هوا بفت ابراهیمی ببینن بر خو بدنه حوال خو یعنی بحث خود کتن. پیغمبر ما صلی الله علیه و زیده ابراهیمی و چوبو حتی یه هر دو ببیند نزیک جک جدا نکد. صلوات خود السر هر دو بن و السر همی پیغمبرت خود بن.